Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka GHADC kadai kanong rin nong sumar ya ka culture bat kariti dostor. Henry mentaka kenti kalapan ketang pendiaw ya ki rew nge jong kanyam tri. Da ka bapen long ya kador barlior ha kata yaw le niambe din klam. Haba pensyai cikilat pathai kubor hadian bakalawai ka dorbar. U chairman ka GHADC u Dr. Sanki Shangpung. Ulaong baom day bakim burom ya ka be din klam jong ka senrat jowai. Kum u chairman ka jingkot penlong ya ka dorbar. Kadai hadian ka jinga penbait bat paliu jungmon ringkat ka secretary ka GHADC bat u CEM ka GHADC. Bat lale ya ka ni kat kum ki kendon trekam jong ka constitution kabalapen ko bor ha ka district council. U chairman ulaban rapru da ka baong ha ka jing shisha ka dor barliur kadai banlong ha ka khat sau tarek uni ubenai. Henry nakadaw baka council ka buram ya ka be din klam kum tala penhar tarik no ya ka ha ka khat wei taring. Ula ongkat kum ki kendon ki dorbar ka council kimdai ban palat ya ka sau benai bat omla ban ai notification ya ki MDC habaya dai bat ka dorbar tang hapo shi benai shushu ula penshai kat kum ka jingtep balayo leng baki kalender jong ka GHADC bat jong ka sarkar jilla ka be den klam ka dai ban sedang nadu ka khat sau tarek uni ubenai ban namar baka council ka buram ya ka be den klam larai ban penlong no ya ka dorbar liur ha ka dai kasngi bat kani kadai tang na kajing ngauto bakla. U chairman ulaong baki buram ya kabe den klam ki khun ka senrat bat ka wei pa ka wei ka jatnyam. Namar kum ka district council kadai maka ka nongpet ya kariti dostor jong ka jat ben rew red pan. Ula kentu ya ki khun ka rat jowai bakim dai ban ngau pher habaya dai bat kani ka kam. Bat ula ket bucket riang bat ai khublai be den klam basok bakmen ya baro ki khun ka nyam tri. Oleh kalian yang na kamu cerman atau usaman ikan session sama session kalian senam asal kat kamu kerul prosedur ni dah berom lang ilang orang mo bat kam tam di kon yang singat sejawai mana jito organ gaji teman ikan session kalian senam asal ma ngakau cerman ni rengkat wa tim yang na ledok sekretari level haduk siam ni mak kerul si iklam wa in consultation the siam to hadin wa dari mujimui mana ngai kau cuman apply di session semua ni session kan kirus sebab prosedur yang konstitusi dari kubuar ikan konstitusi tapi jadi sikit pekan dapat ikat kam ke kam itu penman gak sutrik yang mengenai Julai ajar tapi ini daw burom ikan ni bet iklam bat siang tu iwa ke kompleks ni mau laps ko ikan 4 months ni kita dapat kerja porle bumjiu in notification jadi MDC apa yang sebenarnya ni tidak hadin kajing hujung ko slemha wanga wo siam DTCM di sekretari resiam ni wa kakam cuti le yui wa kejitip yo ya cuti to kasu trik sedang ke bed iklam TI hajis kat kawan tu wa kasu trik to open manika ni daw burom ni ke bed iklam te penran mereka cakap ni tadi Nama ala dalat kat itu dik satu ida ang gabet iklam da ang cuti mandalaps ko man ka an cha ding man chan laps ko ika 4 months kam rules ite daw i kan also untuk umuram gitu kam ke contract also juai i burami i thang kan also to man ju pat ko ri ga ritu di story mo jek berdua man i education patch dah ini po me kali ai ite daw buram i ke wiku kenyam nite daw i de jimbom tim nem ha i kat kam ga kam on tu i katrik yo ai kalendar yang what's council i the kawan stick ormen yo itu kapsul trik to be diklam tidak just by kat litrik to mun i kat ar kat litrik dang yo ikon yo sire juai pen kre nang ta jile ni am he du am ki po yo ga present ya tente da boleh po ya teyi ko ong wa ke jingle yo ni untuk oleh kenang untuk burom yi pi redem seno siorit bar usau khia sau thu en staff yo i ba en pra member thu i le you all man le asil man go derpo go man keji ong ki le asil ong gi hasuai kir asil boy dang em gede san ringam thara am gachan le na ka bong bin tu man kondok ig business ka kam kirul sebat prosedur yang ga council ni te daw man ni po tentu pi kon jong asai juai wo mo snyau pi gitu ni benta ma snyau tu wa nga kau cerman le penjat ikini benta le ta sak tak kelai nga kepor dem debu benta lene bu i kepor plan pan secuan kat tu gi benta kat tu gi benai kat istri ini daw man kat tu di kawan saya juai wo mo snyau
do mensen pi untuk buram pi ngatan buram hai kan niam ya kwi pi je niam am ko yang jela yo i tentu pi aki bok kriya pi le i de tin be ikram yo pi nisnam araf ar man ko jam man ko na bai lang ti ho nang yo ki te se ikram kham tam le nang man pi kiwa nang yo di kamai gaji hari Islam guru Islam ini tok ki jiban si nekalian yang kamu cerman jong kafir boleh